Asithathe le thuba namhla bazalwane simvusele egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu sihlobo sami losiphe le thuba lokuthi besingake sibukisane live laNkulunkulu namuhla egameni likaJesu. La ubukela khona la usibona khona sithi nje busiseka safundza live laNkulunkulu encwadini yaJohane chapter number 3 sifundza verse number 36. iBhayibheli lifundzeka kanje: lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe, kodwa lo ongakholwa indvodzana ude kuphila lokuphakathe. Kodwa laka laNkulunkulu lulengela itikwakhe. Ayibonge inkosi yasezulwini. Ngifuna nje ukukhuthata la sikhona khona emakhaya, ukukhuthata la sikhona khona ngelivi laNkulunkulu ukuthi lo mbhali lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe, lokholwa uJesu unokuphila lokuphakathe. Ngifuna nje ukuveta lo mbuto ukuthi uyakholwa yini indvodzana, ngoba lokholwa indvodzana kulesimo leso safe yena unekuphila lokuphakathe. Uthi nawufunza la ngendazi lithi lokholwa indvodzana noma afa utawuphila ngoba unekuphila lokuphakatha. Ayibonge inkosi yasezulwini. Ngifuna nje ukuveta ukuthi akubheke lokusesabisako, akubheke lokusethusako. Nawukholwa nje indvodzana unekuphila lokuphakathe. Uthi nawufunza kuJohane chapter number 1 verse number 12 uthi laba memukela ngekholwa egameni lakhe wabanikeza amandla kuthiwe ngebantwana bakaNkulunkulu. So ngifuna nje ukuthi nalamhla sihlobo sami uyakholwa yini indvodzana, ngoba nawukholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe. Keja nawungakholwa indvodzana lithi live laNkulunkulu ude kuphila lokuphakathe. Then lokwentekako laka laNkulunkulu lengela etikwabo. Akusibonke abantu labatawubaleka kulesimo lesi, akusibonke abantu labatawukhandwa futhi kulesimo, but ihlobo lemuntu lelingakholwa indvodzana, ngoba kuthiwa lo ongakholwa indvodzana laka laNkulunkulu lilengela etikwakhe. But lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe. Ngifuna kuletha isiqiniseko sekuphila lokuphakathe, ngifuna kuletha isiqiniseko sekuphila kwangunaphakathe. Noma bekuthiwa uyawuva umtimba uyabonyabonyeka keja kunekuphila kusimakathe, noma uyawuva umtimba ngokuthi uyakhathala keja kunekuphila kusimakathe. Uphila kusimakathe kuyatholakala, noma uva dokotela asho ukuthi sekunekugula emtimbeni, but mina ngithi kunekuphila kulokholwa indvodzana, kunekuphila kulokholwa uJesu. Live laNkulunkulu liveta lamagama lithi udibana uJesu nalenye indvodza. iBhayibheli lithi bese bayinqumile ethempelini sebayisusile seyiya kuJesu. Jesu yeva ukuthi bayisusile ethempelini bayicoshile. So uzokuyafika Jesu uyayibuta ukuthi uyakholwa yini endvodzaneni. Kuthiwa le ndvodza iyaphendula ithi nangingati ngale ndvodzana kumbe ngakholelwa kiyo. iBhayibheli lithi Jesu wayitshela wathi ngiyo lo lokhuluma naye. Ibonga inkosi. Nginaka lokuthi le ndvodza kuthiwa beyisethempelini bayincuma ethempelini, lokusho ukuthi beyati ngaJesu but beyingakholwa nguye. Akunenzaba lokuthi kumbe uvile ngaye, akunenzaba ukuthi ufundzisiwe ngaye, akunenzaba ukuthi kumbe nawe sofundzise labanye ngaye, but indzaba esekutheni uyakholwa yini. Jesu wafike kuyo angayisito wayibuta umbuto lothi uyakholwa yini indvodzaneni. Lekwa lo mbhali namhla uveta amagama lathi lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe. Ivakala le ndvodzana iguqa ngamadvolo phasi ithi yebo ngiyakholelwa indvodzaneni. Ngifuna nje umuntu nalamhla lothi yebo ngiyakholelwa indvodzaneni atizuzele namusa wokuphila. Umuntu lothi yebo ngiyakholelwa indvodzaneni atithathe lesibusiso sekuphila ngunaphakathe. Kuphila engunaphakathe akusikwakho kuphela kubenefits wena wedvana, but kuphila kwengunaphakathe ngisho kwelikhalapo, kuphila kwengunaphakathe ngisho komcebo wakho, kuphila kwengunaphakathe ngisho kwabantu bakho. Kholelwa indvodzaneni nalamuhla egameni likaJesu. Uthathe lesinqumo sokuthi ude kuJesu siyebo ngiyakholwa. Nkosi yami sakayibusise. Amen and amen.